Deputy Commissioner ke East Giant Hill District haka arpa pratri uni ubanai dapen mi uya ke hukum wo thung daga Joint Inquiry Committee hadin wa mi ke khubor wa chitom ki khynnah ke JNV Rymbai haka arpa artri uni ubanai nei wa bam ye bam wa chat hagani ke skor. Nei liang UDC da ongo wa dei wa chimkhia ye ni ikam da pha wo takit ye wajia hei wa yagani ke committee daw pait daw subdivisional officer SDO Sardar East Giant Hill District Umanish Kumar karwa ki khot ukun thup ki ya food safety officer u district medical and health officer u subdivisional school education officer wa ka district child protection officer. Dapha ala yaga committee wo takit benia ko hajrong ini iwajia wei wo yaga boy report wa benia chau deputy commissioner ke East Giant Hill District hapo chitayau. Kam wo ko daw heni ha ka arpon rutri uni ubanai u principal ke JNV Rymbai u Dr. Raj Kumar de yaga report chau deputy commissioner kam chairman Vidyalaya Management Committee VMC East Giant Hill District wo khana che ye wajia. Hagani ke boy report u principal de pentip u wane daw wo person dat isuin benen ha ka arpau artri uni ubanai de em khan nyaut ki kenthai wad indo ko we de par kejam ki we de pha liwan ki wo cha sumar ki hayung we wo yada yaki witawan ki khynnah. U principal de pentip ule wa hak arpau literi wan de em ki khynnah wo ut sok po. Hagani ke skur em du ko widan hi ka nos we duna kilat sumar haka khamtam wa em bon ki khynnah wa sa haka wi ka kamra hol ha ithaw wa chipor ka skur. Nei liang principal de pentip ule wa em kam wali pau prangut ki khynnah bon ki kenthai ki wada kejut nadu ka arpau santrik we nagi khat wi ngut dawan biang ki jaskur. Cucu de pentip wam em ki khynnah wa thia cha sumar ha hospital we ki wo bon ki khynnah le da khlan hi ki kat kam iya kalam ha perdi kanos ke JNV wa ki khynnah.